teti anak si deremah, teti anak si salihin salihat, nak potoh si salih salihah, si rajah tantona manfaat de ka akemah bangsa benake amin Allahumma amin. Paserah ring 12 si tak bunga manabi andi anak muljah na pada ben Gusti Kanjeng Nabi bunga apa bunga pamelasan reng tua natina Roma tabing atak beli bebeti ampar apa boleh keramik tapi andi anak muljah na pada ben Gusti Kanjeng Nabi pu alhamdulillah. Sebalik ke mak mangken gak dinto banyak orang soki kaya Roma enga istana di dalamnya lengkap ben kolam renangah digerasi terpangpang 10 mobil berbagai merek sabena hektaran masa sebini mulai lengan atas sampai lengan bebe lain geleng sokona pesena atom bukan Masya Allah kaya apa kaya tapi Roma saya istana rasana enga neraka apa sebab apaan mengih embuun setruk gara-gara mikirin anak setong lakona ada boleh kunbu mabuan narkoba ekstasi putau dan sebagainya pasokiin orang ini kemon ketiba nikah melas apa tak melas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangkup segala naki toreh kaniat patepak kasatje bebener nyoon dak Gusti Allah malarmo ke kaula ajunan sareng Allah yakin orang sesalamet dunya akhirat amin. Setujuh kaputona kaula ajunan malarmo ke cokopna sareng Allah kalaban ngauler sekese halal banyak barakah terkempang sarena amin. Sake-sakean mentertuli pasehat sareng Allah seekonomi na bekseret malarmo ke palancar rezekina se andi otang mentertuli kelar majar otang niser se otangin taigi seterakhir itu agina sekita depak ke Mekah Madinah mompong buka sampurna manter tuli depak kapi jak gunamin meloloh nyetor mun nyetor mangken perkiraan berangkat insyaallah 35 tahun lagi arab bu mate mun urusan mateh beni urus nareng karang sokon reng kadur tapi urusna Allah keng mentermu ke bi Allah ki berkadang umur kapi amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'athiril hikmiyah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم ومجد على حبيبك ونبيك سيدنا وقرة أعيننا
وطبيب قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وسيد السابقين واللاهقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين وأتباعه لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول داعيا ومتضرعا إليه سبحانه وتعالى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. نوّر قلوبنا يا الله كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد Samahatul ulama an-nujaba, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus ajunan simulja Hadratul Karim Hadratul Muqar Al-Habib Abdul Qadir Ba'abud. Beliau Rabu Epon dari Karaksan Probolinggo, seinsyaallah badi morok kaula ajunan si abdina sangat amul jaaki tur ta'zimi. Ajunan si mulja Hadratul Karim Hadratul Muwakkar Kiai Haji Abdul Karim Ghafur. Beliau selaku pengasuh sekaligus ketua Yayasan Al-Ghafur, si abdina sangat amul jaaki. Ajunan semulja Hadratul Karim Hadratul Muwakkar Kiai Haji Abdul Halim Majid, juga ajunan semulja Hadratul Karim Kiai Haji Fathur Rahman sareng sedaya para alim, para ulama. Saporana abdina tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu, ananging tak ngurangi hormat ban ta'zim abdina dek kasadayana sebatan kaula sangat amul jaaki. Para asatid wal ustadzat di lingkungan lembaga pendidikan Islam Al-Ghafur, si abdina sangat amul jaaki. Para wali murid, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah, malar muka hadirah kita bersama malam hari samangken sami-sami keng ridho bon maufirah dari Allah sengke kaula ajunan setuju sami-sami keng hadiah swargana Allah. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu seemul jaki Allah bitalafut alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Aropaki setong ungkapan puji dan syukur abdina deka ajunipun Allah subhanahu wa ta'ala, karena kesempatan malam hari semangken peten kaula sareng perajunan setuju sami-sami takdiraki sareng Allah, sami-sami kasokanin sareng Gusti Allah, sehingga bisa akibangki selera, bisa bermuwajahah bermujalasah along-palong majlis sesangat mulja nang acara semulja ben insyaallah kaula ajunan along polong ben orang semulja. Dalam rangka kaula ajunan malemangken nyelamatin banyokoren atam bena ilmu putra-putra kaula ajunan sengacih ben si asakola madrasah ka dintoh kalaban arban malar muka ilmu sekolah tiang ilmu sebarakah, ilmu semanfaat, ilmu senyelepin dak kasandi ilmu nyelepin dak ka orang todo epon nyelepin dak ka pengsah benegara. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu semal jaki Allah ki buru ampon
kita bersama kong langkong para wali murid menerima pansapanapan arahan dari Kiai Haji Abdul Halim Majid. Katipan apa? Kaulah ben ajunan selaku orang sepo punya tanggung jawab. Kaangkui katipan apa? Supaya nak protokol ajunan potrah potrika oleh ajunan sebedah lembaga pendidikan Islam Al-Ghafur menjadi anak yang sesuai dengan yang kita harapkan. Taigi teti anak si deremah, teti anak si salihin salihat, nak potoh si salihah si rajah tantona manfaat de ka agemah bangsa negara. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu semulja ki Allah, paserah ring sepo dua setak bunga manabi andi anak mulja na pada ben Gusti Kanjeng Nabi. Bunga apa bunga? Pemelasan reng tua natina Roma tabing atak beli bebeti ampar apa boleh keramik, tapi andi anak mulja na pada ben Gusti Kanjeng Nabi pu. Alhamdulillah. Sebalik ke mangken gak dinto banyak orang soki kaya Roma enga istana di dalamnya lengkap ben kolam renangah digerasi terpampang 10 mobil berbagai merek sabena hektaran masa sebini mulai lengan atas sampai lengan bebe lain keleng sokona pesena atom puken. Masya Allah kaya apa kaya tapi Roma senga istana rasana enga neraka arapa sebab apaan mengih embuun setruk gara-gara mikirin anak setong lakon ada boleh kunbu mabuan narkoba ekstasi putau dan sebagainya pasokiin orang ini kemon ketiba nikah melas apa tak melas melas mah manggana melemangkan kita bersama. Alhamdulillah setiap tahun neng madrasah Al-Ghafur kaento ada perubahan yang luar biasa, yang signifikan. Baik terop lambe tak bener-bener lambun mangken lampu wak sampai ke jalan. Alhamdulillah terop sia selekun dua mangken sampai tel. Alhamdulillah tidak kursenah, cuma pakai tidak kursenah. Alhamdulillah banyak. Si susah sekadang beda kursen kosong. Alhamdulillah setiap tahun mungkin ni kalau beda syuting nanti lagi pentahun tak pati beda teti melemangkan gula masuk. Alhamdulillah. Para bapak ibu saya mulyaki Allah subhanahu wa ta'ala, mentermu ke putra kula ajunan setuju sebagai lembaga kak dintoh menter ilmu dititi ilmu sebarokah manfaat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Para bapak saya mulyaki Allah apa sebab kula ben ajunan semangken zaman ampun akhir para rabu kula ben ajunan tak kekurangan orang sepenter tapi kula ajunan kekurangan orang sepender enggi na enggi. Mun orang pinter banyak tak banyak, profesor doktor banyak tak banyak, tapi profesor doktor si Athena saya yang betul-betul memperjuangkan hak masyarakat, yang betul-betul memperjuangkan hak orang miskin tak pati bedah. Bener. Kenapa? Sebab ilmu nah tak barakah, ilmu nah tak manfaat. Indonesia mencari ahli ekonomi banyak tak banyak, tapi secongocuan rakyat banyakan bo orang ahli hukum SH munti telah tegi, tapi orang ahli hukum yang betul-betul memperjuangkan hak masyarakat tak patai bedoh orang pinter matematika bedoh tak ada. Tapi saya korupsi banyakan bo kaula ajunan mun andi putra pintar matematika
ahli matematika mentermu ke biar Allah iman yang paling kuat sing kekalaban matematika nah bisa mateng kita raja umat kula ko betir pinter matematika pas pinter ngurangin benambahin nol beda ada sebiasa penjara tempatin penjahat mungkin beni penjahat tapi pejabat jasa kasar pejabat seter penter kasama munreng kudu nih tak kira korupsi yang kena bengki ibu thank you pak apa napa kiai maring penter ketika adintoh ilmu nah tak barakah ilmu nah tak manfaat malah berdosa kadang cedek kakonya alias putak pinter tapi pelengan kalau ben ilmu tibi makin panika banyak orang pinter dalil aduh mun suruh adebat ini adebat itu tapi dalil tak guna lagi bahkan sepurana kula sering nyampaiaki alumni pondok pesantren mereka mondok mereka ngaji mereka nyantreh ya Allah le mule beni teti mudin beni teti takmir masjid beni teti ustad malah seporan teti orang mandek reman engki na bengki kenapa ilmu na tak barokah tak manfaat panapa sebab terkadang jangkau langkah guru tak tahu ada kau orang tua sedua orang nak lima tidak ke kitab siaci atet yakin ilmu tak barokah tak manfaat pita ban santri konas kita pesulam sapina bidaya mawalian nih kene mun kita tapi detik kiai kapi debu sae manti mengucap coba nanti keneng tete abu mun santri mangken beni sulam sapina bidaya kita kitab jeraja mak kun coba nanti keneng tete je make orang keneng tete sekali bengki na bengki bidah ben santre ko nah makanya kita syukuri malam ini mentermukan ilmu tete ilmu barokah manfaat amin Allahumma ilmu mun isyqa bi Allah bakal tambah la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid nikmat mun syukur bi Allah bakal tambah anak nikmat napa punten ya pas tak ngaku wis agak bae nikmat tegi bu tegi pak alhamdulillah apa boleh pas anak ngaji ilmu agama alhamdulillah ilmu manusyukurin bakal atam rezeki manusyukure bakal atam tunyah manusyukure bakal atam binih manusyukurin bakal atam lu kilun bu beni ataba jumlana atamba pangis to nala morongo ya bu wah letaknya apalah bu wah kak dintu kuara bu nah ki ibu tahu apa bu Arab pecek kun emadu lu tanya cek bencobik sekala apa cek apa cobik sesekut bela apa cek apa cobik tang kancam mundri jo tak seking sekah cek lagi sesekut bela cobik apa boleh cobik sederita tanah kocak kaki bel tak sekeng jauh Allahumma sholli ala Muhammad bu nah, tak nyampit boleh ambu kok boleh sekecil bu tak abit kan kecil pak
Maring ki beda penobatan sebelum Habib Prabu gila torong kada kayak bayan aku lemah kene kan ya Allah mari duhur gila beda mari asar beda pagi beda pamangken beda ini kata ngita tadi makin nang syutingan tak genteng kok mun aslin Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut ongkuan Bu semangat lebur saudara pesona nyaman sengaja semangat lampu natera ki bada syuting ngena Masya Allah berempah api aja telok lain siro Allah lengkap sambian Bu mun enda emadu ku laku esor ke bekal apa jungan emas teron apa punten nasib mak pada ben bini gula di ban munda emadu ku laku esor ke bekal apa jungan emas pah ngucak kulah ngibe pajung emas tibi wah aduh nasib pada lah bagi dekadin toh beni ataba jumlana tapi atamba pangisto mentah percaja marin ngaji pah ngocak ke sebini dule mak seneng kok andi bini ban mage tandi pc dunia bagaikan milik kita berdua yang lain ngontrak aduh sebiasa kulaku kurang kau tahu insyaallah kurang kau aja tegi Bu jadi ngaki tapi munti syukuri pah ngucak dule kok mun ngebes ban le mak ngagak mbas ban gendruwo iku tak ada tanaki ja laku engge napa engge lah kak dintoh contoh yang konkret contoh yang nyata apapun yang kita syukuri yakin tambahan dari Allah makanya la tatruki syukrah fatuh ramaziyadah cek sampai atingkel asyukur ke Allah berterima kasih ke Allah dabun ulama fatuh ramaziyadah mun la ta asyukur tak kira tambahi je bi Allah engki ngalak di ayat ke ibu rumah kursyukur antar muka kita selalu berterima kasih ke Allah amin amin Allahumma keng tak cukup asyukur ke Allah meloloh kotu asyukur ke guruna anak boleh ini lama Sayyidina Husain bin Ali komboy Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pernah mengaji putrana Asmanah Ali Zainal Abidin pengaji ke Abdullah bin Abbas oleh pan berepan ayat tes alhamdulillah pas saya baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin nyaman sampai lastari karena paseh di budin ayo jong norongkok debun Sidina Husain norongkok ke pasar depak ke pasar tak rengo bengin untah berempah petong biki pet Fatihah ini ke berempah ayat peto ayat depak ke pasar ngobengi ontah petong biki pelengkap ben gerobak cok saking mangken onta pertama ya se pelotan dua beras kopi lengkap gula ben buat bektah Sayyidina Husain bin Ali Zainal Abidin beda ke Abdullah Abbas dengan niatan nyelamatin polanah putrana Ali Zainal Abidin fasih maca Fatihah Fatihah nikah benyan peto ayat pas matur Sayyidina Husain kaputran cong cek saking ko andi ente pengarya cong ko terwa aparing na lebihan ente pengaryah deka Abdullah Abbas keng ko tandi na iku lambe pertanyaan namangken kula terus atanya pernah reng karang sokon pernah orang karang sokon ngibah ontah petong biki ke kurun ujak subungun teg ya enje walami sape embi ajam telur cerit
mangkana mun orang cerek malarat seandi anak mul muntro mul jana poto palebur asadeka engki palebur asadeka bedereng alim kilali alim bedereng alim matoren ya alimu bima adraktal ireng alim panjenengan ma alim kalau bersebab apa bi abin ganiin aja wa pulan di Pak Sogi kok nah apa sih kalau kau bapan sampai mun panta alim king Sogi kana yastani ahlal ilmi al fadli yastani ayuhsin ahlal ilmi fadli apa ini ke waktu ki odin lebur berbuat baik dek orang-orang mulja dek ke perang ulama ustad dek ke orang senyum mulja dek ke kiai dek ke masyarakat lebur atau apa anta alim king Sogi dibudina andi anak alim menggana salah satu kenapa cara kaangkui kau leban ajunan dia anak mulja palam cer nomor 2 pasain anak ni kamu bisa ibu ki kula ke ibu mun ka bapak tak nyuruh tak kira apa saja bener tak kira embu bayi congok hari kelahirna ki bu ki nah pas nomor 3 cek malam bu adua ka Allah kol 2 kol 3 engki cok sakadung ya bapak pada ki ya kengri ya santa andu ane terima bi Allah embu adua sekalian langsung mun bapak nampu 3 kali masyarakat lah bab engki napa engki sing ngandung sing ngelahiraki ya aduh masak aduh tila petong bulan apa boleh segang bulan kandungan saya bisa tedungkan tedung mi tedung napang lah tak bi aduh tedung napang iya pah pada bentempengan ya Allah lapar tak sempat pelka tak sempat katondu tak sempat teh demi bayi sobaja keluar dan muka badan salah mangkan lamun ibu ngalahir laki pas seteh hadiana suar iya pak ngebesaki ibu lahir pada susah keluar ke dalam aroko ki ngabi telo tepak kebayaki kopi segelas petompes pasti lah keluar anak keluar iya gua tak tahu sejenis-jenis engki mengki mangkana masyarakat embu lebih mantian lamun atu ki sekadang mari asolat tengah malam keng ibu beni adu aki anak tapi adu aki lakeh menter tak bini ya bo beda sahabaan menter mari selamat kapi amin Allahumma para bapak ibu saya mulyaki Allah terakhir sebab Habib ampun Rabu mari naki penobatan tikel pasampun Habib kula tak bisa beri hadiah iman andi surban ning setong iman mun Habib banyak kor bisa jawab tarapah maren bagi kor bisa jawab Allahumma sholli ala Muhammad mun Habib Abdul Qadir banyak surban siap sampian ngibe buku maren iki ngeciongku ya mun andi ria enggak siap maren binian ria siap lah kayak mun surban cok mele sampean bu bagi kelagen iki njok pelami beda apek tak kodung maren bola tegi sesera oneng pon sepaling akhir kula mesen dak ajunan iki jadilah contoh orang sepo sesae iki Imam Ahmad Rifai adabu istaqim binafsik yastaqim bika ghairu paloros emban kada maka lain emban pekaloros kaifa istaqimul dhillu wal adu awaj dak majang-bajangan seloros lamun kajunah bi putol loros tak loros jeng bajangna mesti lo tapi lamun putol bilu jeng bajangna mesti bi mun reng tuana loros pak embu loros insyaallah nak foto lo keng mun reto reng tua nak pak benembu bilu makin nak foto biasa nabi bilu mangkana kula mesen nikah fitnah akhir zaman jawal HP tadi banyak mungkin orang tak sempat baca Quran gara-gara 10 menit mun baca Quran ngocak katon
aduh mun ahapian sajam 2 jam berbeda sekatondu kulaku ha rek narek lemmalem jaga tedung tedunga ngancuana anan labu ya selfie coba mulai gelak kulaku mulai gelak kul 6 sampai mungkin berbeda semuka Quran sampai 3 kali 2 kali sekalian insyaallah beda keng mun muka hari ya beda kali temu kalian ya Allah ana apa malai buran hapi lengkap tak lengkap kiai ustad api datu beda tada Faril Prayoga anyanyi ojo dibandingke beda tada Lesti Kejora beda tada siapa selake aduh apal mun artis iya ruas saya cungka kilim jeding ruah atau kar akor boleh engge jam botong beda tada apa jam potong seburan kiai ulama taulai surusu Rasulullah tak rusu al ulama hulwa baina nabi wa ummati ulama itu perantara nabi dan umatnya ada Rasulullah ya Habib Prabu lengkap jam potong seburan benih keng rusu jam potong tak pati beda bulu nah nyungu seburan reng lake bini abeng kang molos beda tada jangan sekadang begitu congo ya teren ini apa ini apa mun ya teren make kiai mak lumayan ya Allah betul mangkana kula mesen toreh mangken menikah tahun baru Islam iki bagaimana tahun 1446 lebih baik dari tahun kemarin lagi male kula ben ajunan dadi orang seon mun kunde padah maghbun mangkana yaumul misl amsi fahuwa maghbun ki rogi ibarat yang ada keng tak beteh tapi sebaliknya mun tebak kasih palang wa mangkana yaumu syarran min amsi fahuwa mal'un siapa orang ternyata hari ini lebih coba tembang kemarin maka orang jadi termasuk mal'un termasuk orang secelaka elaknat sarang Allah jauh dari rahmat Allah mangkana kula mesen cek sampai kelupain maus Al-Quran benih tak oleh ahapian keng kuncek ke nikakap keng lamun apa embu ahapian tak kau beter makai anak ahapi engki nama engki rere penter set ngirset dinggu lah 3 tahun penter japan libur ngirset dia engki nama engki menepak benembu lah tak neku ahapi tak deng padeng ke anak insyaallah ting tek bagi nangis ting bagi repot semisah engki nama engki mangkana kula mesen keajunan mun nyongo hapi nyongo lem jeding nyongo ilem jid cek bapadeng kana bo pon nikah pon marilah mentar barokah manfaat yang ki sampean ku orang marina penobatan Habib kula mesen mun Habib Rabu kula tawaronna tikel mentar sampurna tahun-tahun yang akan datang mentar ki berkata umur amin Allahumma amin. Para bapak ibu saya mulyaki Allah cak kula pun tahun boleh mak ki tak tobu ongguan sia ngak gombal re mentar barokah tadi mentar barokah bermanfaat semua siswa-siswi sebenarnya dengan dintoh yang masih aktif ataupun sudah alumni mentar muka ilmu timur sebarokah manfaat amin Allahumma amin. Para bapak ibu saya mulyaki Allah sakadin toh sebisatan kula sompengaki mentir moga tete ilmu barakah manfaat akhiran hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila tariqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.